Mutongoi TV. Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni na ukethia uende na kutinda hata nienda nguthoche thini wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa Samonza wala nisielilika Samonza cia muthenya ala ni masama Afrika ya umeloni wa sua tukwatiani imwe nginya muthia nyeni to Faith Mackenzie wa Mutunga. Tiambililia ni kaona amwe ma atongoi ma utetiku mailembetani ya Ukamba. Matongoiwe ni ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka, Gavana wa Masaku Dr. Alfred Mutua, Gavana wa Kitui Charity Kaluki Ngilo ni maadhi kukomana na Musumbi Uhuru Kenyatta nyumbani ya State House mbe wa ndambuka ya Musumbi Uhuru Kenyatta ila ikwithiwa kana ukwithiwa aitambuka ilembetani ya Ukamba mwambioni wa mwai wa Mwanza wala ukethiwa aisisia imwe ya milati ila itwaigwe kisioni cha Ukamba. Tuyende yani kanangwa taniyo ya uteti ya NASA ni kuoneka ta itonya kubalanika mbe wa usakwani munene ukite wa mwaka wa ngilili na miongweli na ile uni tina wa ndongo ya chama cha ANC Musalia Mudavadi ulani umwe kati wa atongo imangwa taniyo isu kuweta kana kuina mukio ngwatanioni ya NASA kati wa atongo amwe kuyanana na Mudavadi ni kana ona kati wa wania wa maundu masiama utwaya wa undu batailite uni tina wa ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kuweta kana NASA no yiyungamiti. There is a serious deficit of trust in the NASA arrangement. Very serious deficit of trust. In fact, maybe it is irredeemable. Sisi tunataka tuende mbele. Tuliunda NASA. But let the truth be told. Honoring of NASA commitments has not been done. So, if you want to try and take us back, and you don't want to accept that there's a serious deficiency of trust, how do you expect us to believe you when you say you want to be in a coalition with us? Tuambie watu ukweli. So those who wanted to ask this question have made it very clear. There's a serious deficiency of trust. Yale tulikuwa tumekubaliana, sharing of revenue resources, it has never been implemented. When it comes to how we were to work as parliamentary committees, mumesikia, principles of NASA were being removed. Removed from committees. Members of parliament being denied committees. Because they have taken a different stand. Because Malala took a very proactive role in Matungu. Anaambiwa, you cannot be deputy minority whip. Breach of trust.
Mwene kibila wa nzama ya magavana Martin Wambora ni waweta kana serikali cia kaunti ni kubikia na kuungamia uthukumi wo kubikia matuku 28 ma mwayuni mwakani ethi wa mubea wa kinandu ubikia na kuleta kimanza cha shilingi bilioni ya 1.6 ibikie na kubika serikali ni cia kaunti. Gavana usuka na mwene kibila wa nzama ya magavana waweta kana serikali cia kaunti ni kubikia na kuungamia uthukumi kubikia matuku 28 mwayuni mwakani ethi wa mubea wa kinandu uileta shilingi bilioni ya 1.6 ibike serikali ni cia kaunti. Treasury has not only failed to comply with the constitution but even with its own document, which is the cash disbursement schedule of 2020. They are not following it. This has seen counties stigmatized for failing to offer critical services, and especially now in the face of COVID-19 pandemic, for what is beyond them. While Kenyans continue to demand services from the county government, operations at the national government continue uninterrupted, owing to timely financing from the national treasury, while those operations in the counties are slowly grinding to a halt. We are not children of a lesser God in the counties. This should not be tolerated by those who support the success of devolution in Kenya. CS National Treasury, on delivering his budget speech, gave a directive to county governments to clear all eligible pending bills by 30th June 2021. Out of the verified pending bills by Office of the Auditor General, county governments have outstanding eligible pending bills amounting to 11.5 billion. If the National Treasury release the resources outstanding, county governments will be able to clear most of the eligible pending bills, pay salaries on time, and remit statutory deductions. Otherwise, counties cannot comply with this directive. We appeal to the Senate, the custodian of devolution, to support counties in this call for timely disbursement, as the law provides for efficient service delivery. Operations across the counties are currently paralyzed. Today is the 14th of June, 16 days remaining to the closure of this financial year. In this regard, the National Treasury should release these funds by 18th June 2020, by Friday this week. This will offer counties the remaining 8 working days, only 8 working days, to satisfy the stringent requirements by the Controller of Budget in accessing the funds and also in spending the funds. We are equal to the challenge as long as we get the money in 80 days, because projects are ready, and all that, shall be able to spend that money. Unfortunately, if the National Treasury fails to release the required funds, counties will not be able to offer basic services, thereby forcing suspension of services or a total shutdown. Tuende ni kana atandithia ala mathukuma masa ma utuku na muno utandithia guthocia wanzobi ilabuni kuya kisioni cha Kongowea kaunti ya Mombasa ni makulia serikali ya kaunti ya Mombasa imongelange masa makuthukuma ni kana matonye kukilia mautandithia mo u ni kumana na miao ila yekitwe ya kusiania na kunyaika kwa wa corona. Angelina Musena ingewa kwa uliku. Atandithia ma viasala cia ilavu na viasala ila itoi wao tuko ngalikoni cia Kongowea ila isab kauntini ya Nyali kauntini ya Mombasa ni maumia witano kwe serikali ivikie kumongela masani kana maendesi viasala sio taten. Neto ya president atuongele masama kuthukuma viasala kulingana na viasala leto uthukuma masala tu na moni manini itieto thukuma wa kuthosha mbuke tuthukuma biashara ya kuthosha na twetelete customers maito nundu customers maito mauma uyane kuma saa 11 ngina saa 1 na la twetelete tuthukume
mundu e town azuma town yeso bikabala toy uko to bikaba saa 12:30 na kwenda to muthukuma ni maweta kana kuthukuma kwa masaa ma kafyu takumaetete wasio munene ndini wa biashara sio undula makuweta tautumwa matakwata vaita ni kuthukuma masaa manini alama umeto ni serikali mailavu kuvingwa saa umwe wiyo niki kitumia yake hii ni biashara hii matupingia saa mama tunenge kafyu saa umwe mo andu makateza biashara sio ata ito ilone time ila chailo kama ni serikali ndio ni matunenge time ila toneka kama tasa itatu saa ile obawu kuja ndio biashara ito niende okwaoneza mundu watoze maisha ni maende na imono na uchumi timu sio. Na mimi ni mkaaji wa Kongwea na nina biashara hapa Kongwea. Tunaomba serikali tupandishie kafyu kidogo juu polisi wanatusumbua sana kutuchapa, kutufungia mbaa, kuvunja especially station ya Kongwea. Atandithi ani maongelana kuwetakana chama kunikite munoni itambia yu ya serikali ya kuola masama uthukumi kana kwikia kafyu maweta kana tamaithi itu na mathina maingi na kukosa fees wa siana sio na kuiva nyumba ovamwe na kuyanese mavata moma misi. Tuenda kunena kuhusu serikali iongele masaa alama kafyu ne kana hizo kithia kila mundu wakwata biashara at least ukeza kwithia okala kaini ni wakwata kokote YouTube kwa Twitter ndo angela mebo mauthukuma biashara wona mundu ivingwa uyake saa 11 na ivingwa saa 1 so batingwa kindu notono leo kwitha kwata customer kala leo kwata customer so twinasiana nito somethia nito kwata mathina maingi muno nundu katika alaka tesu biashara ina challenges mbinge na itembetekelie ni serikali pela makeye kuka kukuma itwesililo bama yoso kila mekosa tuthekana na mama ithi lakini tuweza kutethesia mundu kwa payslip oingi atandithi ani maweta kana kuvanda kwa ngalama ya mikalile takwethe tona ngalama mbingi muno ko ndiwo wiya no siokete tina muno ngilinganisia ibinda yetu na ibinda ila ibitoku ni kwitha bwiti nane twabingwo we masama kwa cha na tukathukuma wakosa azita sio tuku babidango saa monza nundu nitwethio na customer na most probably twathukuma ona mpaka kwa cha yukuma masa ama minano senjwa we wathuginu rwa kwitha kuma saa mwandu maingi mambie kwitha mena wia mayuma luka na mawe maete chau maete mathina yukwitha kumuthukuma few hours as from saa umwe kuendea kwitha we mwingi. Ngilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Ngewaisu ya Angelina Mose ambao tunenga eguso ya kosa udiumo wa ndatika nini ndokalivasa nitusokelete na Mauvoo ngithini wa Vilingi wa Mauvoo. Benga Solo Rhythm Bez Ivembe Moyo wa wadhi Mbelekanywa nonge Yu kilawa kwa mbelelia nginya wa katano Paa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba andika ngone ya kukana netwa kuadha kilungu kitema ila chambathi cia benga ki ni kinene ikwatile nesa ulume ndukakoloke ni chavya ngwatelo kilawa kwambelelia nginya wa katano kwambia saa 1:30 nginya saa 11 Paa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba Jitembeza kitu cha ndio maana mimi sina pupa ya maisha kweli.
Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo 1Pm tufikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship, and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence. Ni na udhocha tuendeye imwe enenthi kuma kisioni chanzu ilayo wodini ya nzio wote ni matambukie skuluni wa St. Francis ula umanyiasia amanyiwa alamedhiawa na mamutha mamwanya na mamanenga utethio okabindani kaua tongoi mama kanisa ni maumia uthuvyo kwa andu mango ya lau kwithwa maitethesia andu ame mamutha mamwanya. Mutongo TV kwa kavinda kamwene ya kwete yawa ya kioko na ndolo au meli alametha musini wa wote na alametha na mavata memwanya indi au measu ni andu aende yu ni kwitha ni andu mathukuma na makenenga chao ya cho cha kila muthenya ndini wa sukulu wa St. Patrick ula yote wa musi wa wote ni umwe wa sukulu ulonenga nae imanisyo si mwana kwa andu memavutha memwana sukulu la wambeisye mwaka wa 1999 ekalimanzi umengwatanio na kanisa sikivithukanyo ni matambukisie moko mo mango ya ulau na kuithokia ciana ii sie mamutha memwanya va sukuluni o kendo cha usenyoni amwe ma maundu ala ciana ii vunditwe mawiyala ikuna kendo kila kikwikithia uneni wa musungu wa kana disability is not inability kana kwitha wina mamutha maunzu ti wonanyo wa kana ndotona evinda yana vuitina ciana ii sie mamutha memwana nesia vitha wa ingi kalekelwa ondola watuma ciana isi etha na mavinda momu makunama thayone uwo mbingi ciose wata muingyo ingi ikalewa ondola watumie nayo serikali yosa matambia makusovia ciana ii kwisila nzama ila tumita National Council of People with Disabilities. Challenges ya kwitha na isi vitali na wa kwitha nditona kwitha donyo join school again nondo wo wakwa na ba ila na join St. Patrick's ni thito ni na moyo nondo the tailoring and dressmaking ni mo ejambo ko ni thuthia ciana siliota kwa kano sina mamutha monzu si join school na isio kwata more and more training. Endi na skulu wa St. Patrick nomwe wa skulu wa kanisa Catholic na ula kwao yuo sete ciana cia muthemba uu ukaisuvia ikavunde wa maundu na ikatwika andu matona kwikwatia mo ene mate kwikwatia andu angi. Brother Francis Musia wa kanisa Catholic wa Brothers of St. Peter's Clever Kaumoni na ula ni muungami wa skulu nunuelesya mathina ala methwavo ndini wosuvei wa ciana cia muthemba uu na vala wumyo wito kwi andu mengo ya ulau kutambucha moko mo na kutethia sukulu cia muthemba uu cia kila kana
na asiela twabika kuni tutara kumaelesya tio sio kupita sana na ingi ndio tatu na uhusiano mzuri na serikali chifu na ndo alange mabukuma au ya nyuso kwa wila tu amakulya mtenda tukatele na makele wona makelo ingi njana ile sukaba nyo tuele chai asi mesele mubiane wa serikali tuta hiaka nikana masezwe nikana melwe kana kaka kunikatonia kwikondo muna nano katereke kwa ndo kero wina bina wasakana hata kana utoi kwa moni mabitha asiana lakini titatene yuni mende na kuelewa na makapati nake MCA Felix Mateso na ula atemosa kuwe ekala yetengu va sukulu ni nunuelesya vata wa kutethianisya na sukulu sya andu ala mema mutha memwana ana andu mekuyana na makenda na future na makenda na family na nitu kulia na itu thuthia andu maitu nikenda maende na kuete ciana indi ne oimanisyo ii nikada ciende na kwitethia na mavinda maingi andu amendha na inengo cio tofauti na muno inengo cio akili cio cientha cienze opio ukethia akwataki kaundu kwikaundu weka na ujuzi weji ulumuno na kuvituka andu ala mema mutha macio indi namo ekalimanzio na ala mathaitha makanisa meke vathokanyo ne wona nyomwe ni wakana ngwatanio takesio ni undu wa vata na nengi ngai ya mwathi matakesio ni mwailite kutambucha moko mwingwatanio na kwika maundu ma muthemba naitha nulilikana ngewa ya kioko na ndolo vanevo skuluni wa St Patrick na vala masomeye na yitu nena kioko na ndolo meva musini wa wote ni andu matona kwitegemea kana kwikwatia mwene kwa ene ni kwitha wiolama kuna anu manenga eki mutu cho chakela muthenya wito kumavala vendongo isi kivathokanyo ovamwe na ndongo isi kanisa kwa asiai yulu wa asiani lasima mutha maunzu itono kwitikilwa tandu na kwetwa masukuluni ala metha maimanenga imanisyo isi mwana ti ripoti ya Mutongo TV kuma wote kaundini ya Makueni Neta wa Caleb Chalo wa Mutunga. Naindi ni muvia mwandiki wetu wa Mauvoo Caleb Chalo. Tuendea mukamba ni wisikie tamundu wibiti vandi jitu ya Kenya. Mukamba oingi ni wisikie taulikite kila kona ya nthi ino aimanda undu wa kwailia mikalile. Yuko ya kisioni cha Karioko musini wa Ilobi vya kamba matoa ya siabia sala wa taidi. Valama soba siasi enduka uta tasia tusia mekalia mebanda kati wa sindu ingimbingi. Nitukumbanisia kilungukie mwanyata akamba na utuika wa utandilia. Vala Benjamin Mwaka ubikie sokoni wa Karioko na iba ni ripoti yake ya Keli. Akamba ama taili mathukumia moithi ulukoni momu ute ni lelu ungu ni mutao wa kuvitilia kiko yuluva yungwa muni vena swevyu na muisi wa kuvinga wia hila kwi musimu wa mbua tete lailo lila yiko ekezela baya atakataka yote zaija uno utatu wako ya kweka uwa tenda atikabatu pela abandu wako ichatakataka na siendu ino ziamina kuwa siyombeka ngamu taili teno yamina taili teno ndithae tono bakwa ngamu tekombe wasiatu tamundu wilika kivalua niki kukima kimu waile kwithwa wiyumbaniti nesa akamba mathukuma wia meyumitie ta ngombo kavyuthani kandemete anoka sisi bacha agene keteme au enetemete na waya na ukasisia withi akuno ta nitotona wako ukeza kwitha we mwini ino yeso kukua tena waya uma ukalika ngwane oyu ilio wa mino lika ngwane nukutona watona ngwa bau utona loma bangwane ukeza kwiwa utonete yune the aniki ya ngwata ile ndo wau mathina ma ya na ala methito maina masya muno amwe ni kukonya utongoi na kuvalana kwa biasala kuisianiwa na undu ya ili miakani ya vau etina na wazizia court mbene taiba 25 teba andhini nisio kiesi ya zoko biko bibiti naweza kwethia
Nutona ko za customer tho wasindu oi okeza kwithia na no withi sindu cia kwitono kuwa ne kanzo ke ofisini indi vova ikindu kithia wana maumu kikalia kwithwa na mauseo uone uvisi wa kamba aingi vakarioko na nthino wa kivalua ki aingi ni mambite na kuandika kamba aingi uyani u nye nini uwete sindu bingi ndatona weta nundu ona you this form now you ona you ketha you on you ketha niko sio this year nenda ko waketha kaji itina wa kuthukuma wia u kwa miaka kauta amwe maambililia ma uya mbe wa miaka miongwele mivitu kuvikia oyu ni makite sitwa na kwikwatia customer kuma ngalikoni sia kwasa takisumo na ngina nthino wa nthi mutui ile mbetani ya Afrika umiloni wa sua yu kuma na kwata weyo ni customer wako umwe we Rwanda ni mutumia na kwitinanga nundu wa ula wa minolika corona ya minolika inaongamisie na ndangone asimu na mukone asimu ambia netele corona ambothela kithito kito cha kumantha usungio wa amwe mamathinamo kuma kwi utongoi wa county Lovi kiine cia matunda itina wa kwithwa simu itu itanosa wa twamakunia wendi wa athukumia ingi va musini Lovi ni kana serikali ya county thimwamba na serikali nene ni mailite kukwatia ni nthino wa kuseuvya na kuvitukithia mitalatala imwe ila vina kianda kinene nthino wa kwailia mithukumile ya enembe aingi na yu mwisio wa kutambaika kwa wia u o muno weovo ni kwithwa wau wa COVID-19 na imwe ya miamulo ya serikali kukonya kukutana na kunaika kwa wau u yu manenga nzeve ona vanini atandithia ano kwa ile wia wo sindu ino tiyo cia kwatangwa ni mundu na wina corona na withi ukwata nutona gwika ata kwambukizo ita sovieti kitakwi mundu wa ukako customer ya vingi wiko sioka isi ndugu sawa mavikiana si kama bikiola ukabingwa kuteko bingwa si so bika muthia wa livoti mwana mukamba na viasala wa taili va musini wa Lovi dilivotia Mutongo TV kuma va kaunti Lovi ye nitawa Benjamin mwaka